Pravi muškarac, šta je to? Žene su danas postale jače nego ikad, ne zato što su to htele, već zato što su morale. Danas su muškarci sve manje muškarci. Saznaj u ovom videu šta je to pravi muškarac. Pravi muškarac nije lenj, on radi za svoju porodicu i za njih brine. Bez obzira kakav posao ima, on je dužan da obezbedi svojoj porodici sigurnost. Pravi muškarac ne pije alkohol, ne konzumira narkotike, nego trezveno donosi odgovorne odluke i ne dovodi svoju porodicu u opasnost. Pravi muškarac se ne kocka, ne provodi vreme u kladionici, ne rizikuje egzistenciju svoje porodice. Pravi muškarac ne igra video igrice, živi realan život, doprinoseći porodici kućnim poslovima. Pravi muškarac se ne šminka, ne troši vreme na doterivanje, ne gleda sebe non stop u ogledalu, nije egoista već ljubav iskazuje žrtvujući se za svoju porodicu. Pravi muškarac poštuje zakon, ne pokušava da ilegalno zaradi novac i ne rizikuje da porodica bude odvojena od njega. Pravi muškarac je muž jedne žene koju ne vara, čak ni u svojim mislima, ne gleda pornografiju, ne rizikuje da zbog 5 minuta bludnog zadovoljstva sa drugom ženom uništi život svojoj ženi i deci. Pravi muškarac ne izbegava svoju ženu, već je voli i ljubi. Žena je vlasnik muževljevog tela. Muškarac ne tuče svoju ženu, već pazi na njeno telo, jer je on vlasnik njenog tela. Pravi muškarac ne gleda filmove i ne sluša muziku koja promoviše grehe, koji dovode do rasturanja porodice, već vaspitava decu hrišćanskim vrednostima i uživa sa porodicom u prirodi. Pravi muškarac stavlja Boga i Tvorca na prvo mjesto u životu, uzda se da će ga on učiniti pravim muškarcem, da njegovom snagom bude oslonac porodice i društva, držeći njegove zapovesti, tvoreći njegovu volju i slaveći Isusa Hrista, koji je žrtvom za svoje voljene dao primjer. Isus Hristos je na krstu prihvatio sve naše grehe, platio kaznu za njih umjesto nas i onda vaskrsao za naše spasenje, kako bi ti, a i tvoja porodica koju trebaš da učiš o Bogu, živjeli večno.